Talofa wa tamua la Samoa Entertainment TV mayapia ay si mayalpafonga. Ole fontangal palmeno le so sulfito melu o lua lena fa au popo mole toe fo ia nei lea. Ole komiti fa palmene wa mionga taupulea maseli poti ole lato suenga. Ole suenga le tusi fa sea le fionga sui palmia tuala Josefa Bonifacio. Fa sanga ifa ipule to lua le HRPP fa maonia la solitu la fono ele fa masinonga peitai. Ole fufuanga le fonfetalai ma le so fono sulfito me wa leo ngā tusai lea ma tāpenanga ale komiti o amionga taupule al palemene. Ma toi te talo atua il te fono o komiti le sunga wala si tonga manga tāwhito sele mo se awa noe wha mai ai lato tāpenanga. Le awa tele ma le whaalalo lau fionga le fonftrai. Taluai ele mai ale leilo i longa al komiti tau o tūlanga tau alo ia ma mio tau aloa. I le ngā luenga le tu ina mai ele nei fono au fai tu la fono. O te tula e atuai ma le whaalalo e whaatule lafo e whapea. Mua, ina ia tu sai ma ia inga o tu la fono tu mau, se lau ona skuluono pui lua. I tāo sanga ina ai se whaatangana le fono au fai tu la fono. Mo se teimi whaapopo e whaawawai ilo ilonga, ale nei komiti. Lua, e te aluai o le tāua tele o le mata upu, o lo ilo ina ele nei komiti. O whaatatia e se ali tu la fono tu mau, tolu se fulu pui lua. Ma avano ai le toe tau au fia o le palemele, i le aso lua sulfa me lua fe lua. E te li poti mai ai le komiti o tu langa lo ia, ma mio tau loa. O le lafo le lofio. Faluaina e le fionga le sulpanemia, pa pelmin staff atoanga ma whainga whaiva. O le si iai o le si ufonga o le fonga whetalai o le mo telefontanga al palemene le aso lua, se fulu fitu o me. Nā tangi ailo na le fia le taunu unga na iei tāpenanga al komiti wha palemene o a mio taupulea. Whanonoanga o le nofoa o le lea mana ia o le mamalu o le palemene. Se ivanga nā o ni ngase mani whaalawe tutupu whafusei. O na whaalawe vea lea o tātou au wai ngā ruenga whai al palemene. A oisi lava tuatuangia e ta tau lava on wha mua lo tātou wala awina. Sa le tau on tula i mai nei whawhitauri. E mai se e o loo mana o mia komiti mo lato mta upu pe na iei luma o komiti. O leo toi tolpo ngā luenga al palemene. Ia, la ngona i lava le whanonoa. A sir fia le tātou maota ia tu mau le mamalu o le palemene. Alo lofa, sui mamalu ia tau tuona o tātou wala wina. O lo talo mta po i mai le tunu mo lana palemene. O lo atangia mai fo ilan sauna ngai tu ai ngofa anoi e te tau ona talia ma le talia ele palemene mo ana sui fai pule e le awai le fono. O toi taliwa tui nei New Zealand tamai tai fo mai Samoa, Dr. Penina tau tele Maria tai malelangi mai au se talia ina ua whaamanuia ina lana suenga. O le aso sultasi o le masina nei lea na tu ina atuai le whaamalo tustusia. Al kolisio fo mai tu whaatasi Australia ma New Zealand le Anseka, Australian and New Zealand College of Anesthesists, o loo whaatui nei Melbourne, Australia. Ile tamai tai fo mai Samoa ya Dr. Penina tau tele Maria tai malelangi mai New Zealand. E tu sai malona feelinga ma le tau vivi le tele wana tāpenanga, ma taimi na sao niuniai mo le whaatinoino lana suenga, wa mafuai o na pasi ma whaamuniaina, ai mai selfainta whamlanga inga ma le pesi o le whaamai. O le tamai tai fo mai, Dr. Penina tau tele Maria tai malelangi na whaauina mai le University o Kilani New Zealand, ma ona whailonga tikeli, le Bachelor of Medicine ma le Bachelor of Surgery. I le tau sangai luafe suluono, ma amatai lava o na ngalue o se fo mai le stalai nei New Zealand. O se alo whaasino le fionga tai malelangi na utala o muli whanua, ma le whaletua ya Margaret Jessup o Malie, mai o se usola i titi foil tamai tai loia ya le nafo tai malelangi Strickland. O le so, le o toi taliwa tuai, tamai tai fo mai New Zealand mo le whaawa wino na ngā luenga. Ua whailo mai nei sui ko vana o Amerika Samoa malanga wa lele le vao Samoa e lua. Aso ngafua, aso lulu malas fraile, sa unoa tala wenga elia salo ale. O tutuunga olo o yaile taiminei, e au fia ile whai o le pēmi taulu whale i tutuila, ma le whatananga mai le ofiso le loia sili.
A o le i whaangasoro le stala i lunga o le talo for pass web system a Amerika Samoa. O whaamaunga nei mana umia mo le stalanga malanga i tutui la mai o whaailoa mai foi. Ele malo Amerika Samoa whaangasoro ngol whainga pepa. E muli ta ia e tangata malanga atu i Samoa mo tutui la mamanua. E hau fiai ma le stala i lunga o le talo for pass ma ia whaamautinoa o malava avanoa i lunga o le Samoa Airways. Ona wale to iai i le office o le komana so tanga malfa tautainga o malanga a vaalele. Ai o li patia le Samoa News e te taulava ona le stala uma tangata malanga i lunga o le ASG talo for pass. Tu uma iai lunga wha maumaunga pepa malanga i le limaso a o le malanga i Amerika Samoa. E au fiai mal pepa tui a Samoa. O le PCR tested tau ona negative i tonu o le fitus fulua i tu la a o le malanga. Mai to e fai fo i lazy test pe atau nu i tafuna a mawe positive e whaanofo e sea i le ainga mo aso e lima. Ia tau whionga ia fai tau tau tonga ma tau rau suafa. Tau tonga le loto wha maoni. O au. O whaasau uina male te tau wai male wha maoni i o tiuti. E ave ai o se sui o sufono le palemene o Samoa. Ia fesoasoani mai le atua ia te. Na mawalunga le sila le fionga le tamaitai palemia fia mena o mimata afa. Ile pale atu al fa opoponga o le lato i tupa il maota. A wafe sanga inga mali fai pule. Mo leisi lima tau sanga o no fo inga o savalia nei. O lana fa afelo a ialo ia fionga i fai pule o pale atu. O ato ia le fito tamaitai o le maota o le palemene o Samoa. Masau no ai le fionga le palemia o le anganga o le tulafono. Ina ia wha mautinoa leo o le itu vai o tamaitai. I le atunuu i to tonu o le mauta. Mai o te moli atu ai le whamalo, ia tō whionga i te maitai whaipule filifilia. Malo le tau atai, ia malo foi le onsa. A le ua tuta lo tau sa a whio maia, tala mai au, tātou ngā lurue whaatasi. A wā se manuia o le tātou atunu. O le tā ua o le nei tai au, ua atoa, ma whaamalia ina i ana fua o le tātou mauta. Tātou sa ngai ane ia, ua tuta mai le sā, o ta maitai o le tunu. Tātou walo atuia i le tātou ngā ruenga. Ia manuia lo tō tofi, i o tō maua le anganga o le fia, i lo tō wala awina. So i fua mai manuia. Mai tai fai pule ia li malmanu ele fol mota pe na ia sa no sa umia to finger committee vanga na ai fai pule le fionga ia fa nga seli i male sunga to mata. Sa no fo le fionga le pale mia o le lona lua ile nei no fo inga o fa o nga ai va engol tu la fono i mautino o ia ita mai ta ile mauta. O le pa inga sful wonan tu la i mai il mai ta ito tasi ia fa o tau al nei no fo inga o ia lona ese senga. O whaonga ai le vaengol tu la fono whai ngā pālota e o whietua i leisi te maitai. E sui tu langa il whai pule te maitai na wha mawai. Lea ua sao mai ei tronu le sunga to matanora. Ina ua wha mawai le fionga leo ta tima le avai. O Samoa Entertainment TV mai pia na sa o kukonga o nā tamua. Lea sa tai au i aloko le tua a pasoi.